Saupsantili gisnem kilaya ya keparis Saint Xavier Mausan Ram. Hakba ke jinget kenang por rasam lingba ke jingtre istom je missionary bat kirang ba kibla ilam man so thiet ban priang Ukris. Hakte gisnem kibla let ke Mausan Ram ka ha papo ke jingpet jong keparis sora bat hadir la yo la ke jong keparis house nam kat kandai spa nyopun riu. Ban pendan borom yublei na kaliang keparis Mausan Ram tingkat kipat yublei hak jinglam uparis pris ke Mausan Ram o Father Maliansius Tado layo benta hak jingknya aingo bala permenta do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ke Shillong Archdiocese kebala pulong hap lau je keparis hak khadar tarik benai nopra arhajar arpuwei la sanran lang de kilingdo soblei ki bakentop u Father James Mawa o Father Kiron bat kiwei bat kilingdo wa Archbishop Victor Lingdo aba pensngoi ka tin oblei halor ke jinget ba omla bantho ya ke jinghe ne jingkhia kadika kam ka ba jarjar ka ba pentip bat bena pat ba Archbishop Victor lapun kemau yaladi hagapor Southhouse ne menchwa baudang long kemu brother bentre Mausan Ram ula yoi ya kejing sadien hagarukam jong kejing im kibriu hendai ya kejinget kiskem namar kejing kai bala suthit ula khot la weri ki pat ublei ban skem hagajing ai ublei ban yo kejing kerku hakipateng ke ban wan shushu ban duai bat charai ya kejing im kordor hadien jong kasneng ka krau Archbishop Victor Lingdo keparis kelayo benlom ya ki arspan di faar ngot ki samla bat kilong kemi longkpa ki belayo ban pediang ya ka sakrament jing beskem bat ka communion baningkong ya ki kanarit ki bela nyos nem sheneng do Archbishop Victor hadin ka mas la pelong ya ka program lekmen tamasa ya ka ba ki balang snong ki lai benta bat ka jingpen ko burom ya kinong ilam balang snong ki bela no sinyang da bon ki snem bat ka paris ka ainam ai burom ya ki ding trestom jungki nang ta bakentopru ya ki seng ki sister ki bela let chang keleng kisnong bat ya kinong le bha ya ke bala pen bena hagani gisi la dondo ke jingpen isap du samla kermen lang kharchandi hag jing dropat ba ya kodor jong jisu ka parish Mausan Ram ke bala kenjo syaga sausan snem menta kadan hagalti ban pen kre ya ke jubli wasan pau snem ke bala khwi linti ban long house snem arhajar arpsau Kemen namar bang ye penkre kajing pen em kalahajan mentang si pergi kemen namar ni gini kenarit ki bla penkre lade ban priang yu jisu haka yu khares bakhuat haka sen baningkong ni kemen namar ba kini kena ke bla khamhe kin shim ka sakamen jog kajing penskem ban yang saki yau trai jisu ni kemen namar ba menta kasi kani ka parish barakaway karakhe ya kasi borom jo ka parish di ni kemen ba kani ka parish kelayar kelaroy kelakiu syafran ngaken mau saupos na menchwa ngelawan tre hang ni kumo brother ngeladan hani arsnem hakitu ipo dak hendiat ha ki probange ka parish kadang lumha Henry menta adin sapos nem ngelai kelayar kelakiu syafran kasyong hot panai huyo play nakabentakan ni kaparis kelakiu syafran kabdam haka jiroy kajimbun kipai rungeng jiroy kajingpa jingdan bun kikistan aingu si syayo play nakabenta champi baro tekani kasi utrai ke balai jaga por adben lawela khot yang ibaro prophet Sefania jipule benengkong u khot uwer ke pa Israel ke bala em ka jing so si ke bala em ka jing so dia ke bala sharing mrau po Babylon kim dan hok shuru bandang community ka jing lai lut Henry hakata ka po jaga jing so si joki u blay lo pai prophet Sefania badong yakibaro to shat kemen batole kemen pisayo ayaga jing lai lut basisha ublay supalai lut yapi usapa biang yapi syakari la jong tada ka jing pule benengkong kadai ka jing kula jong ublay ke Israel banyo ayaga jing lai lut basisha jing pule bar mula lang la bakala ka jupule mtang sui
Kadena kasiti jong Paulus bakut syaka Filipi. O Paulus ru kransya yagi Kristana Filipi bad yangi baroi wai pai wai. Wang syat kemen. Lek kemen berbor nambar kajing penem kelahajan. Prabangai bi kawai na kajing long bopha jong kajing long Kristan de kajing khot syaka kajing kemen. Balai kemen namar ke de kajing utrai. Ngide ki jauh belai, ngim dan dah bersusi. Wala dangi long ki batalan, wala dangi long ki nampak, wala dangi long bod ki jinge. Kebangi kedua ka jim jongi, jing pang jisitam, jing telot jing suai. Andai belai la pular, syat kemen berbor. Ong biang ya pi ka syat kemen hau try berbor. Ka jing syat kemen ka long ka wei ka leti, ban poi sya ka jing jom. Memang kata tong ilong berbor ki bakamen, gup ki nong bud jom try, apa deng ke jinge, apa deng ke jingjuk, apa deng ke jingpan, apa deng jing sitam, now play udan kalian jongi. Kani kas parish parok away ke rom lang menta kasngi. Baniro yami, baslongu yami, ban mani yami, ban pindan burom yami, nakabenta ke cingker ku baro, bakilayo priang kom kaway ka parish. Oji sube kani ko pon mani yami, dan kat kani ki pai ba baro, kiling do kani niam ki badan hani. Nyom brolang imani yami ko Jisu. Nyaro yami ko Jisu. Isango yami ko Jisu. Ishania hami ko Jisu. Inges kam hami ko Jisu. Nyai tilod hami ko Jisu. Inda kani ka sakramen bapla mera bua padeng chungi ka jingkan mau ka jing sha chitam jong mi to yara bingi wan puram ya ka met pakas nam jong mi kanang bagi yo berbor ki so jo ka jing seu spa mi ubayam basun shar junam la junam Priang jeng kerku jung trai Yesus Kristus